салом дӯстони гиромӣ, дарси ҳафтум аст аз силсила дарсҳои забони русӣ аз китоби Дорога в Россию. дар дарсҳои гузашта мову шумо аз рӯи ин китоб урок первиро, яъне дарси якумро аз рӯи китоб тамом кардем. албатта аз рӯи китоб, аммо аз рӯи тартиби наворҳо дар дарси ҳафтум ҳастем. чхеле ки гуфтем ва дар ин дарс бошад аз урок второй оғоз мекунем, аз дарси дуюм, яъне аз рӯи китоб аз дарси дуюм. урок второй, дарси дуюм, русский алфавит, алифбои забони русӣ. Ин алифбои забони русӣ тақрибан дар ҳама дарсҳои ин китоб, дар аввали дарсҳо, яъне дарсҳои аз рӯи китоб такрор меёбанд. мо ин алифборо дар дарси якум хонда будем ва дигар ниёз ба хондани ин нест, чунки вақт мегирад ва шумо метавонед ин наворро боз доред, қарор диҳед ва бихонед ин алифборо, то ки дар зеҳни шумо бимонад. дар ин ҷо бошад мегӯяд фонетическая зарядка. Фонетическая зарядка яъне тамринот ё машқ ё нерӯ бигем, қувва, яъне зарядка ба чанд маъно меояд? Яъне ба маънои машқ, тамрин, қувва, нерӯ, яъне қувваи овозшиносӣ, масалан, ё ки машқ тамринҳои овозшиносӣ масалан мешавад тарҷума кард инро. Яъне дар ин ҷо вақте ки фонетическая зарядка омад, пас маълум мешавад ки мавзӯи дарс дар бораи чи аст? Овозшиносӣ аст. Овозшиносӣ, хуб касоне ки аз қисматҳои забоншиносӣ бархурдор ҳастанд, яъне яке аз қисматҳои забоншиносӣ овозшиносӣ аст. бинобар ин зиёдтар дар бораи овоз ё ово суҳбат мекунад. Пойте, чуне ки дар дарси якум омада буд, яъне сароед ё суруд бихонед. Слушайте, повторяйте, читайте. Хуб, инҳоро фикр мекунем ниёз ба хондан нестай, чунки инҳоро дар дарсҳои якум, дуюм, сеюм хонда будем. тариқаи хондани ҳарфҳо ва ҳиҷоҳо, ва гумон мекунем ки аллакай шумо низ хондани забони русиро аллакай аз худ кардаед, бинобар ин ҳеҷ ниёзе ба хондани инҳо нест. хуб, дар ин ҷо мавзӯъ дар бораи ударение аст, яъне аломати задда ё ҳамун ҳиҷое ки аз дигар ҳиҷоҳо зиёдтар талаффуз карда мешавад ё кашида мешавад. Масалан, ин ҷоро нигоҳ кунем, вақте ки як хат овард ва дар болоаш як хатчаи нимпаҳлӯ овард, ин маънои онро дорад ки калимаҳое ки аз як ҳиҷо иборат ҳастанд, пас ударение ё ки ҳамун аломати задда ё ки кашиш дар болои ҳамун ҳиҷо ҳаст. дигар дар он калима хатча намемонанд, ба мисли ин калимае ки дар болои мама дар ҳиҷои якум омадааст, дар калимаи масалан да ба мисли ин як хатча намемонанд. барои чӣ намемонанд? Ба хотире ки худаш як ҳиҷо ҳаст. агар ду-се ҳиҷо мешуд, пас бояд мемонданд ки мо фарқ кунем ки кадом ҳиҷо аз дигар ҳиҷо зиёдтар кашида мешавад. хуб, дӯстони гиромӣ, калимаҳое ки аз як ҳиҷо иборат аст ва кашиш дар ҳамун ҳиҷо ҳаст. Да, бале, два, ду, ты, ту, вы, шумо, мы, мо, тут, инҷо, там, онҷо, он, яъне вай, ӯ. калимаҳое ки аз ду ҳиҷо иборат ҳастанд ва кашиши овоз ё ки ҳамун ударение дар ҳиҷои якум аст, мисли калимаи мама, поча, папа, дада, дома, дома, дар хона. Дом хона мешавад, манзил мешавад. дома дар хона мешавад, дар манзил мешавад. лампа, чароғ. ана,
номи духтаронаи русӣ ина, номи духтаронаи русӣ. خب کلمه‌هایی که از دو هجا عبارت هستند و کشش آواز یا همون اودرینی در هجای آخران است، یعنی در هجای دوم است. ایوان، خب نام پسرانه روسی. انتون، نام پسرانه روسی. آنا، معذرت اینجا آنا گفتیم نام آدم در اینجا باشد اودرینی در هجای آخران است. انا در اینجا کشش در هجای دوم است. انا وای، یعنی او، وای زن. الو در اینجا باشد در هجای آخران است. معنیش یعنی دیگر در بسیاری زبان ها الو میگن. الو لبای میشه ترجمه کرد. لبای گوشم بر شما، به همین معنی. خب вода آب، لونا مهتاب. Согласные звуки, یعنی آوازهای همصدا یا که حرفهای همصدا بگیم. Слушайте, повторяйте, читайте. خب گوش کنید، تکرار کنید، بخوانید. در اینجا باشد پیشیت یعنی نویسید. خب این حرفهای دست نویس رو در دفترها نوشتن در کار است. یک لحظه. در دفتر نوشتن در کار. خب در اینجا باشد آوازی ک یعنی حرف نه، آوازی ک. و این هجاها مثلا کا، کا، کو، کا، اک، کا، اوک، کو، اوک، کک. کک چخیل می شود، معنای چخیل را دارد. کوک فکر میکنم که معنا ندارد. لوک پیاز می شود. لوک پیاز. چگونه که در درس‌های پیشین نیز گفته بودیم، یعنی نه همه آن چیزی که در این کتاب میاد معنا دارد. مثلا در اینجا نگاه کنیم بسیاری از این به قول هجاها معنا ندارن. مثلا در اینجا می یعنی معنا دارد، اما دیگر جا مثلا دی، فی، وی معنا دارد، تی معنا دارد. بعضیاش معنا دارن، بعضیاش معنا ندارن. خب در اینجا میگوید вот комната это окно. вот комната. نگاه کنیم اودرینی در بالای آ آمده است. در زبان روسی بسیار وقت آ تلفظ می شود، یعنی آ خوانده می شود. ما چه فرق کنیم که آ خوانده می شود یا که آ خوانده می شود. در کتاب‌های ابتدایی یا که در کتاب‌های برای زبان روسی را نو یاد گرفتن، یعنی عادتاً همین علامت زده یا که اودرینی را میمونن. در بالای هر حرفی آیه که اودرینی آمد پس وای آ تلفظ می شود. خب آ تلفظ می شود. اما اگر نه آمد اودرینی پس وای آ تلفظ می شود. خب در اینجا دقت دید. вот комната это окно. خب یعنی یکنیم کو اومده از اودرینی پس آ تلفظ می شود. комната این اتاق است. это окно این تیرزه است. در اینجا نگاه کنید. это кот. там молоко. در آی آخر آمده است اودرینی پس آ تلفظ میکنیم. وقتی که در دو آی اول نه آمده است پس آ تلفظ نمیکنیم بلکه آ تلفظ میکنیم. это кот. там молоко. و در اینجا مثل اینکه در بالا گرفتیم درباره اودرینی گپ رفته شده است. هجاهایی که کلمه هایی که از یک هجا عبارت است پس اودرینی در همون هجا است. کلمه هایی که از دو هجا عبارت است اودرینی در هجا یکم. کلمه هایی که از دو هجا عبارت است اودرینی در هجای دوم. کلمه هایی که از سه هجا عبارت است اودرینی در هجای اول. کلمه هایی که از سه هجا عبارت است اودرینی در هجای آخران. خب یکم اودرینی در همین هجا را میخوانیم، یعنی کلمه هایی که از یک هجا عبارت است و همون هجا اودرینی است. کاک چخیل، کات. کات یعنی پیشک، گربه. کتو کی، بانک، بانک. بوکوا حرف.
акно, акно, акно тиреза. Комната, комната, комната. Меёкунем ударение дар ҳиҷо якум аст. Комната утоқ, ҳуҷра. Малако, 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 малако шир. хоб дар ҳамин ҷа дарси имрӯзаро ба поён мерасонем, то ки зиёд нашавад дарсҳо. То саҳифаи 15 омадем. аз дарси оянда, яъне дарси 8 аз саҳифаи 16 оғоз мекунем. хоб ташаккур аз якояки шумо барои иштирок дар дарси навбатӣ. муваффақу муайяду сарбаланд бошед. то дарсҳои навбатӣ. худоҳафиз.